U sportskej hali u Šidu u ramikoh sportskih baviskoh Jaša Bakovnješka svoju schopnost u stolnim tenisu ukazali až 8 ekipi. Baveloše na 4 stoloh u 2 grupoh, a popri organizatoroh učast vžali i ekipi zo Đurđova, Novoho Sadu, Bikiću, Bačincoh, Verbasu i 2 ekipi zo Sorvatski, zo Mikloševcoh i Petrovcoh. Po zarjadovi standakus pretarhnul naši sportski baviska, po čim sme po to čas 3 sportski zmaganja nie otrimali, ali u každém slučaju mi rušame dalej. Ideme po to, co było po jakišik našim rozporядku, a urucujeme pomedzi do jednih zmaganja. Evo to medzi inšim i toto nješkajše zmaganje u stolnim tenisu, koje trebalo biti otrimane u aprilu. Všetko jak standardnak i po teraz sme každý rok sme praveli, odvolali še 8 ekipica, normalno po teraz tak še bolo, takže ide jak treba. Po zakončenju zmaganja u grupoh, pobjedniki baveli za perše mesto, a tiž tak po istim principu i drugi za co ljepši plasman. Bikičanje zavžali 4. mesto, poneže u borbi za trece straceli od ekipi zo Petrovcoh, a pobjednik tohoročnog turnira ekipa zo Mikloševcoh, kotra u zmaganju za perše mesto pobedzela ekipu zo Bačincoh.